दिनै नोंथांमोना आंखौ बुंबा पलिटिक्स खालायदों होननानै बुंनो हागौ। नोंथांमोननि नामा गोसोम जारिमिन जानानै थागोन। नोंथांमोना जे सासे लिडार नङा बे फोरमान जागोन। दिनै गिबियावनो आङो आरनाय रादाब, आरके लाइभ आरो एसएम निउस साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। लोगोसे आङो मोननैसो रायजो राजानि गेजेराव क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। मानोना गोबाव समनि एनडिएफबिनि दावहानि गेजेरजों मोनसे मोजां सुक्ति जादोंना गाज्रि सुक्ति जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। नाथाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर माने एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि जिथु रिहेबिलिटेसननि थाखाय गभर्नमेन्टआ जिथु मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों 4 लाख करै साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिनो जिथु अनसुंथाइ होनो गोनांमोन बे प्रग्रामा सोलिबाय थादों। आरो गोदानै मोनसे मैया तामुलपुराव 1100 जन जिथु चेक फोसावबाय बा चेक होबाय बिनि सायाव आङो बुंनो सानदों। मानोना जाय बिथांमोना दिनै एनडिएफबिनि नामाव बा गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो चेक होबाय बेहाय आंहा बुंनांगौ दरखार गैया। मानोना बिनि थाखाय आं गभर्नमेन्टखौ वेलकाम खालायगोन। बेहा फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोनां दं। नाथाय एनडिएफबिनि नामाव जि चेक बितरन खालायदों बेहाय जाय अरिजिनेल एनडिएफबिफोर मानि थाखाय बिथांमोनखौ दिनै बे लिस्टआव लाबोनो हायाखै? दिनै साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो, जायफोरखौ दिनै एनडिएफबिनि मुङाव दिनै चेक होबाय आं बिथांमोनखौ दिनै गभर्नमेन्टखौ वेलकाम खालायगोन आरो बर'फोरनो बेबायदि 4 लाख करि होनाया खोब मोजां जादों। खिन्थु एनडिएफबिनि नामाव बिथांमोननो चेक होनानै माखासे अरिजिनेल एनडिएफबिफोरखौ दिनै बन्सित खालायनानै समाजनि गेजेराव बै सेंग्राफोरा दिनै जे मोनाखै बिथांमोननि गोसोआव मोनसे दुखु नाङाना? दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथां, फेरेंगा बिथांमोना, सावरायग्रा बिथांमोना सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सिनायाना सोर एनडिएफबि सोर एनडिएफबि नङा। एखेलगे बोसोरजों बोसोर संग्राम खालायना फैनाय दिनै बिथांमोना दिनै एथ' गाज्रि अबस्थायाव दङ। न' बाङानो दिनै मोजां गैया। सिजफायार जाखांनायनि उननिफ्राय बिथांमोना दिनै जेरैबायदि खस्थ' खालायना थादों दासिमबो दङ। दिनै न'आव थांफिननानै बिथांमोना बर' रायजो राजानि गेजेराव गोरोबना थानो, जानो, सोलिनो ओरैबायदि गाज्रि अबस्था रायजो राजाफ्रानो फोरमान होगोन बे एनडिएफबि नंगौना नङा। आरो गभर्नमेन्टनि मोनसे एजेन्सिया इसेबां मोनसे भेरिफिकेसन खालायनानै दिनै जुदि गभर्नमेन्टनि भेरिफिकेसनाबो नंगौखौ नङा खालायनानै आरो नङैखौसो नंगौ खालायनानै जुदि चेक होयोब्ला बेहाय एनडिएफबिनि थाखाय बांसिन लाजिथावना आरो दुखुनांथावना बिनिख्रुइ जारिमिन जानानै थानाय नङा। नंखायनो आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जे गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ आं कुइसन खालायनाया नैबेसो जे नोंथांमोना दिनै पावाराव दं। जाय सेंग्राफ्रा दिनै थै-थां जुजिनानै नोंथांमोननो दिनै 37 बोसोर आन्दलननि गेजेरजों मोनसे दिनै पजिसन होफैबाय। एनडिएफबिनि बेनारावनो मोनसे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि गेजेरजों मोनसे सुक्ति जाबाय। सुक्ति दानानै दिनै नोंथांमोना इलेक्सन गेलेनानै देरहाबाय। दिनै पावाराव दं। दिनै गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना मोजां बिसार खालायनानै होनांगौमोन। दिनै नोंथांमोना बुंनो नागिरदों जे बै सेंग्राफ्रा दिनै होसिख्राव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे जों मानो मोनाखै। आरो बेखौ नोंथांमोना बुंनो नागिरदों बे सोरनिबा थुन जलायनाय बे मोनसे पलिटिकेलि कनस्पिरेसिनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों मोनगोन होननानै बुंदों। नंगौ, नोंथांमोना बुंनायाबो सैथो दं। नोंथांमोना मा गेरेन्टि होनो हायो? जाय लिस्टखौ दिनै गबिन्द बसुमतारीया गावनि सिगनेचार खालायनानै आसाम सरकार, भारत सरकारनो गथायनाय लिस्टआनो दिनै एक्सेप्ट जायाखैब्ला बै माखासे मानसिफोरनि लिस्टखौ सोर होखो? बिथांमोना जिनियन एनडिएफबि नंगौना नङा? जाय चेक मोनदों बिथांमोना गावसोरनो बुंदों जों एनडिएफबिनि सापर्टार बा एनडिएफबि नङा होननानै बिथांमोनानो बुंदों। मिनिदों दिनै जोंखौ मिनिदों।
जायफोर सेंग्राफ्रा दिनै एनडिएफबियाव हाजार माने एनडिएफबियाव थानानै बोसोरजों बोसोर नांना फैनाय दिनै बिथांमोना गावनि अधिकारनि खोथा बुंनायाव दिनै मिनिदों जों मानो मिनिजाखो सोरनि थाखाय मिनिजाखो बेथ' नोंथांनि भुलनि थाखायनो जादों ना गबिन्द बसुमतारीमोन भुलनि थाखायनो जादों ना दिनै जों बुंनो नागिरनाया बिसो दिनै संग्रामनि गेजेरजोंबो जोंबो दिनै बोफ्लेजोबबाय सोरबा बे गबिन्द ग्रुप दिनै बेहाय नोङो रन्जन दैमारि ग्रुप सावरायग्रा ग्रुप धीरेन ग्रुप सिस्टेमाव नोंथांमोना बोखावफ्लेनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो मोनसे शक्ति जाबाय बे शक्तिनि गेजेरजों दिनै सेंग्राफ्रा मोननांगौमोन नाथाय आं बेखौसो दुखु नांदों जे दिनै अरिजिनेल सेंग्राफ्रा मोनालासिनो माखासे लाइमोन सेंग्राफोरखौ दिनै 4 लाख थाखा होनायाव आंहा आपत्ति गैयामोन खिन्थु दा बै सेंग्राफ्रा मोनगोन ना मोना आरो आं नंखायनो खावलायदों जे बै सेंग्राफोरखौ खम समनि गेजेरावनो जि मोननांगौ जि मोनसे लिस्ट बाहेरा जादों बे डाटानि गेजेरजों बे 4 लाख थाखाखौ खम समनि गेजेरावनो होनांगौ आरो सासेबो थालांनो मोननाय नङा हयथ' बे नोंथांमोननि दाय जागोन दिनै जारिमिनाव गोसोम माने सनानि हांखोजों नोंथांमोना लिरनानै दोनजानो नागिरदों सनानि हांखोजों लिरजानाय नङा नोंथांमोननि नामा गोसोम जारिमिन जानानै थागोन आरो बै सेंग्राफ्रा दिनै नोंथांमोननि सायाव बिराद दुखुनां मोनसे फोरमायदों आरो दुखु मोननायजों लोगोसे नोंथांमोना जे सासे लिडार नङा बे फोरमान जागोन नंखायनो आं खावलायदों दिनै नोंथांमोना आंखौ बुंबा पलिटिक्स खालायदों होननानै बुंनो हागौ दिनै बे राजनिति खालायनो नाङा एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ लानानै মই আজি আপোনাৰ লগৰ সোশ্যাল মিডিয়াত 5 আৰু 6 তাৰিখ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী যেটো আমাৰ প্ৰাক্তন এনডিএফবি বিলাকৰ কাৰণে যেটো 4 লাখ টকাকে যদি চেক বিতৰণ কৰিলে ইয়াত মোৰ কিছুমান কথাবিলাক ক'ব লগা আছে যে টোটেল 2774 মানে কেডাৰ বুলি তেখেতসকলে চেক বিতৰণ কৰিলে যিবিলাক মানে তেখেতসকলে চেক পালে মই তেখেতসকলক মানে গভৰ্ণমেণ্টক মানে ধন্যবাদ জনাম আৰু লগতে মানে কিছুমান কথাটো ক'ব লাগিব যে কিছুমান আমাৰ কেডাৰবিলাকে এই চেকৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল কি কাৰণত বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল এইটো মানে আমি এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি এইটো কুৱেশ্যন কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলে ক্লিয়াৰলি ক'ব পৰা নাই আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ চিএম ডাঙৰীয়া যি কথাবিলাক কৈছে আমি ভাল লাগিছোঁ যে যিবিলাক ৰৈ গ'ল তেখেতসকলক আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এইবিলাক চেকটো বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি তেখেতে কৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত সন্দেহ হৈ আছে কিয়নো 5 আৰু 6 তাৰিখ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত যিবিলাক চেক বিতৰণ কৰিলে ইয়াত আমাৰ যিবিলাক মানে কেডাৰ ইয়াত বঞ্চিত হ'ল ইয়াত মই ক'ব লগা এইটোৱে যে যিবিলাক ল'ৰা পাব লাগিছিলে তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যিবিলাক ল'ৰা ইয়াত পাব নালাগিছিলে আগতীয়াকে তেখেতসকলে আগতীয়া পালে বছৰে বছৰে আমাৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি আহা মানে কেডাৰবিলাকে আজিলৈকে মানে চুক্তি হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলৰ ঘৰত উপুতি যোৱাৰ পিছত আজিলৈকে তেখেতসকলৰ চলিবৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হৈ আছে আৰু আমি লিষ্ট দিয়া মতে যেটো আমি লিষ্ট দাখিল কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টক এই লিষ্ট দিয়া মতে এইবিলাকৰ লিষ্ট আজি কিছুমানে মানে পালে কিছুমানে নাপালে ইয়াত কিছুমান মানে এপছুৰ ল'ৰাও সময় গৈছে যোৱাকালি মই দেখিলোঁ আমাৰ এপছুৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ মানে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে আমি লিষ্টটো ছাবমিট কৰা নাই এপছুৰ ল'ৰাবিলাক যদি সময় গৈছে ইয়াত দুখটো আমাৰ নহয় হয় আমি মানিছোঁ তেখেতসকলে লিষ্টটো ছাবমিট কৰা নাই ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱা এপছুৰ ল'ৰাবিলাক নাম সোমাই গ'ল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সোণাইগাঁও আঞ্চলিকৰ এপছুৰ ল'ৰা বীৰজু মোছাহাৰী তেখেতে ই মানে এনডিএফবি গ্ৰুপৰ নামত সোমাই গৈছে ইয়ো চেক মানে পালে আৰু এনেকুৱা বহুত ল'ৰা আছে যিবিলাক তইতো ইয়াত লিষ্টত চালে মানে আপোনালোকে গম পাব ইয়াত মই এইটোও ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি অলপ লাজ পাইছোঁ নিজকে আমি যিবিলাক লিষ্টটো গভৰ্ণমেণ্টক ছাবমিট কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰশাসন লাইনৰ পৰা যিটো মানে প্ৰত্যেক ল'ৰাবিলাকক মানে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে যদি গভৰ্ণমেণ্টে ভেৰিফিকেশ্যন কৰাটোৱে যদি মানে বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই চৰকাৰে যিবিলাক ল'ৰা ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ এইবিলাক ল'ৰাৰ লিষ্টটো কেনেকৈ আহিলে এই হিচাপে ল'ৰাবিলাক খুব দুখ পাইছে আৰু সমাজৰ মাজত আমি যিবিলাক কথা এতিয়া মানে নিজকে লাজ পাব লগা হৈ আছে এইটো সকলো আমাৰ বড়ো সমাজৰ মাজত এটা চৰ্চা বিষয় হৈ পৰিছে এটা য'ত আপুনি গ'লেও গম পাব আপুনি প্ৰত্যেক ল'ৰাবিলাকক গৈ সুধক যিবিলাক এনডিএফবি ল'ৰা প্ৰকৃততে ল'ৰাবিলাক আজি ট্ৰেণ্ড কেডাৰ ল'ৰাবিলাকে কিয় বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল
ইয়াত কিবা ৰাজনীতিক কনস্পিৰেচি আছে নেকি কাৰ ভুলৰ কাৰণে এই ল'ৰাবিলাক বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল এতিয়া ল'ৰাবিলাক আহি মোৰ ওচৰত কয় যে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব এতিয়া আমি একেলগে সংগ্ৰাম কৰি অহা ব্যক্তি হিচাপে আমি এই 4 লাখ টকা পোৱা নোপোৱাটো এসব পিছত কথা কিন্তু বৰ্তমান আমি বহুত লাজ পাব লগা হৈছে স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু এপচু ল'ৰা যে সোমাইছে ইয়াৰ অন্তৰাল কোন থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছে কাৰ ভুল হ'ব পাৰে প্ৰমোদ বড়ো যিবিলাক লিডাৰ নিশ্চয়টো বৰ্তমান যিটো মানে বিটিচিৰ CM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াটো ভালকে মানে স্ক্ৰুটিনি কৰি এইবিলাক লিষ্টটো দিব লাগিছিলে হাত থাকিব পাৰে নেকি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নিশ্চয় আমি দেখাটো এনেকাই দেখিছোঁ বৰ্তমান যিটো আমি চলি আছে বৰ্তমান আমাকতো আমাৰ লগতো আলোচনা নকৰাকে মানে লিষ্টটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিলে আমিতো যিটো লিষ্ট দাখিল কৰিছিলোঁ আমি ক'ব গ'লে আমি ডিৰেন গ্ৰুপ হিচাপে আমাৰ 400কে অধিক আমি কেডাৰ লিষ্ট সাবমিট কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত আমি ভোট পালে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 209 জন 209 আমি কেডাৰ এতিয়া হাৰ্ডকোৰ কেডাৰ পাব লগা আছে আৰু মেলিয়েছিয়া আমি সাবমিট কৰিছিলোঁ 733 জন এতিয়ালৈ তেখেতসকলৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে তেখেতসকলে পোৱা নাই আৰু এইবিলাক ল'ৰা এতিয়াতো বহুত বছৰ আমাৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি অহা সময়ত তেখেতসকল আমাৰ লগত জড়িত আছিলে কিছুমানে জেল কাটি পিনে অহা কিছুমান ঘৰৰ সম্পত্তি নষ্ট হৈ গ'ল তেখেতসকলে যদি নাপায় এটা যিবিলাক মানে চেক বিতৰণ কৰি আছে ইয়াত মোৰ ক'ব লগা একো নাই তেখেতসকলক কোৱাত চেক পোৱাটো মই আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যিবিলাক ব্যক্তিয়ে পাব লাগিছিল সেইবিলাক ব্যক্তিবিলাকে বঞ্চিত হোৱাত মনত খুব দুখ মানে পাইছোঁ আৰু